सिद्धार्थ बाब, म्हाका क्लियरली एक गजाल जी जाय की ह्या खाणा खुणो किंवा फुटप्रिंट्स हो जो शब्द आसा ताज्यो बाउंड्रीज कितें म्हाका फायनल सांगात. तुमकां तुम्ही जेन्ना सरकारा कडेन हे स्टेटमेंट पळयतात ह्या खाणा खुणाच्यो बाउंड्रीज कितें किरे आसच्यो रादर किरे ते दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू क्लॅरिफाय किरे आसच्यो. सी लेट अस अज्यूम अ प्लेस ऑफ वर्शीप हॅज बीन डिमॉलिश्ड by Portuguese rule. Now, if it is possible to reconstruct there, if there is enough evidence, then should it not be done? Answer is yes. But if a place of worship of another religion has come in its place, then the question comes is what is to be done. Now, this thing can be done only by way of a negotiation, or Hindus should be magnanimous, or whoever, even Muslimanचे सुद्धा place of worship मोडले असे एक दोन कडेचे incidents असा, they should be magnanimous to show that yes, you allow us to construct at a close by place where both the place अशा तरेचे हार्मोनियस हे घेऊनच आमकां फुडें वचचें पडटलें. द आन्सर टू सी eye for an eye will make whole world blind. So just because they have broken down, answer can't be that I will also break down. You have killed 2 people from my side, so therefore in reply, no, I will prosecute you for doing that. But आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे दो पोर्चुगीज, सी वी हॅव नो हेट्रेड टुवर्ड्स पोर्चुगीज पीपल or Portuguese cuisine or their this. Those who have oppressed us have died and gone because it is 60 years now. ज्यांनी atrocities केलं तो काय 10-8 वर्षाचो काय असतो ना ते सगळे मरून गेले. तर एखादो खंयचो कोण चुकून आर्मी मॅन खंयचो उरला जाल्यार गोष्ट वेगळी. बट मोस्ट ऑफ देम हॅव. सो वी हॅव नो पर्सनल एनिमिनिटी or grudge with anybody. We only want symbolic actions to give lessons to our future generations, or to leave an example to our future generation that these are the things wrong that has happened to us. See to it, live life in such a way that these things are not repeated. Okay. विजय बाब, very quickly final, तुमकां सरकारा कडच्यान अपेक्षा कितें ह्या विशयाचे? सरकारा कडल्यान ह्या अपेक्षा काय घेवच शकना कित्याक हो अपयशी सरकार. आणि दुसरें म्हणटा ते आतां हेंच्यांनी म्हणटा खुणां म्हणटा पळय ही बुकां वयली खुणां सुद्दां आसा. जेन्ना सिवील कोड लॉ हो आतां अख्ख्या देशाक लागू करपाचे आहात. आतां गिरिजान म्हटलें की पुर्तुगेजान अत्याचार केले, हे केले ते केले, आमी मान्य करता. आनी तेंच्या काळान जे फ्रिडम फायटर आसले हांगा ते रस्त्यार येयल्ले आहा. तेंकां पयलीं तुमी केन्ना बरें हे करतले, तेंचे कितें जे फेसिलिटी आहा ते दितले, हे अशे खुबशे. So not that I want to disturb you, पण म्हाका एक सांग, आता पोर्चुगीजाचे हांगासर खुणा आसा. नेपाल was never ruled, थंय कायदे नात. See, those countries which were not governed, there are no laws or no good laws or not civilized laws. It's a very Japan you take for example. Okay. So many other countries laws are there everywhere. जे गोंयांक सध्या गोंयकार तळमळटात कित्याक तेचेर लक्ष घालून ओके आता तुम्ही बांधतले, हे बांधतले, ते बांधतले, त्यांच्याकडे बजेट असा इतलो. बरें, सध्या गोवा पहिली फायनल